Naam, habari na karibu wapenzi watazamaji wa Tamaduni Africa News. Siku ya leo katika kipindi chetu pendwa cha Tunza Afya Yako, tunaenda kuzungumzia nini faida za utumiaji wa papai. Tukiwa pamoja na Bwana Alan Dekale ataenda kutuelezea faida hizo. Kama leo ni siku yako ya kwanza kutazama video zetu, basi fahamu kwamba kupitia channel hii utajifunza mengi kuhusiana na afya yako. Ningependa kukuomba ujiabone kwa page yetu ili ujifunze mengi kuhusiana na afya yako. Usisahau kulike, kucomment na kushare video hii ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Na Bwana Alan Dekale, unaweza kutuelezea faida za utumiaji wa papai? Faida ya kutumia papai na faida nyingi, kwa sababu kutumia papai na kusaidia kufacilitate digestion yako. Wewe mwenyewe kwa problème ya ballonnement, kwa problème ya constipation, kwa problème ya estomac kuluma, papai ko pale kusaidia vile vitu. Papai inakusaidia kucontrole poids yako, inakusaidia pia kucontrole sukari ni ndani ya damu yako. Papai inakusaidia kusicatrisation yako, kwa sababu wewe mtu ambaye tu kulumia, papai itakusaidia kidonda yako ipone mbio na kutakatisha seli yako. Kwa hiyo nasema bref, nasema papai inakusaidia, iko bon pour la peau. Tumia papai mzuri itakusaidia kucontroler kwa peau yako, inakuwa na une peau plus saine na cicatrisation yako inakusaidia kwa kupona mbio. Papai iko pale kukusaidia juu ya cerveau yako, mtu ambaye uko na stress, mtu ambaye kuna colère, alors papai iko pale juu kukusaidia kucontroler ma emotions zako, stress, colère. Papai iko pale juu kukusaidia. Papai iko pale pia juu kusaidia kukula, juu kusaidia juu ya mecho. Unaweza kuwa unagonjwa mecho, mtu anakusumbua, papai iko pale juu kusaidia. Haiko tu karoti, hata na papai nao unaweza kuitumia. Papai iko pale pia juu ya kusafisha foie yako. Inakusaidia kusafisha foie yako, si tu watu wa kunywa pombe, mtu ambaye anapenda kunywa pombe. Mtu kunywa pombe, papai iko pale inakusaidia. Papai iko pale juu ya kureduire mauvaise haleine yako. Ukitoa kukula papai itakusaidia pia kupunguza ya harufu ya mkinya yako, itasaidia kinywa chako kunuka sana. Naam, ndio hivyo. Naam, asante sana. Tungependa kujua, je, kila mtu akitumia papai anapata faida hizo au kuna baadhi ya watu ambao hawapati faida hizo? Sio kila mtu akitumia papai ndio anapata faida hizo, kwa sababu kuna watu wengine wakikula papai inaweza kuwa kwabo ma desavantage. Genre unakula papai pale ikupe ma vitamine kusaidia ku renforcer système immunitaire yako tana, inakupatia ma allergie. Ndio hivyo, kama uko mtu ambaye unakuwa na madarji sana, vraiment je te conseille pas kukula papai. Kwa sababu kukula papai kuleta mabuto nyingi. Kama uko mtu ana allergie kwa corps ni vulnerable, kama vile kwa mwanamke mjamzito au kula papai. Hata pia watu ambao wanagonjwa diabete, ndio watu ambao wanagonjwa diabete wanaweza kula papai, lakini sio sana. Tukula katoka papai kadogo tu, kwa sababu papai na sukari na tayari hapo wanagonjwa malali ya sukari. Kwa hiyo tumia papai, wa mtu ajabaki sana tumia papai, inataka tumie kwa kidogo tu. Naam, asante sana. Tungependa kufahamu ni gisi gani tunaweza kutumia papai, mara ngapi kwa wiki?